kiriya gihangano MTN yaravuze ngo yari imaze iminsi mu bihombo, niyo yabyivugiye. Yari imaze guhomba miliyari 5, yungutse miliyari 10 na miliyoni 800 mu mwaka wa 2025, nibwo yari imaze gukorana nanjye. Kandi icyo gihe abanyarwanda babyumve, MTN ikurikirwa na miliyoni 307 ku isi, bavuga ko approximation abakiriya bayo. Noneho irushanwa rya UCI rigiye kuzana mu Rwanda, irushanwa ry'amagare. Ni ukuvuga ngo MTN yatangiye yaronshinze cyangwa se yagaragaje serivisi nshya bita ngo ni triple data. None iriya triple data bavuga ko abantu bazakurikirana iriya rushanwa ariyo baccessinga, kuko ari nayo ibitiritse buri munyarwanda wese yisangagamo. Noneho ngiye bashyiraho n'abandi ba star ba MTN, ba star bose ba MTN bo ifitanye n'amasezerano, ariko nge nta masezerano ifitanye nayo. Kandi noneho ni ngiye barushe no kurebwa cyane. Noneho MTN imaze kubona urwandiko rwa avoka wanjye, yahise isiba cya gihangano. Ariko yagisibye n'ubundi ari ukuramira, ari uguhomera yonyeje, kubera ko n'ubundi cyari cyamaze gusharingwa n'abantu barenze 62. Ni ukuvuga ngo MTN niba ifite abantu miliyoni 307 ku isi, urede abo bantu bose icyo gihangano baragifite, n'ubu barimo baragifite, kuko kuba cyaravuye kuri page yabo, kiri muri MTN Uganda, kiri MTN Cote d'Ivoire, kiri MTN South Africa, kiri MTN muri Syria, kiri MTN muri Liban, ko hose MTN ikorera.